wadhi e kaunti ma Kilifi. Lakteche maromo 15 e kaunti ma Kilifi inyalo maki kod obila bang' fwenyore ni gisebedo ka giyudo sara kowuok kuom piny owacho mar kaunti no kuom higni 5 kata obedo ni gitiyo e kauntis mamoko oko mar kaunti no. Wach ma Gavana Gideon Mung'aro singo kedogo. Gavana ma Kilifi Gideon okoni gisechuogo kamati mabiro rango weche mag mibadhi mamiyo omenda mag kauntis itiyo godo marach. Ka Mung'aro wacho ni lakteche 15 go oyier mar duogo tiyo e kaunti no. Ka ok mano to ibiro kawnegi okenge motenore kod chik ka itudogi kod mibadhi. Jatelo no chano keto e tim chenro mag bero lwasi mag thieth kod kongo ute thieth e kaunti no. Tume nyingine inachunguza mambo ya wafanyikazi wa kaunti. Tujue wafanyakazi wale wa kaunti ambao wako pale ni halali ama wengine hawaeleweki pia kichwa ama miguu. Tumegundua Kilifi County hii kuna madaktari zaidi ya 15 waliandikwa kazi na kaunti ya Kilifi. Hawajafanya kazi Kilifi kwa miaka 15 zaidi na wanalipwa mshahara na kaunti. Nimewapatia notice warudi kazini, baada ya wiki 2 kama hakurudi watafutwa tuandike madaktari wengine na warudishe pesa ya umma ile ambayo amelipwa kwa miaka 5. Mambo ya matatizo ya afya, ni wapi kunatakana kuongezwa hospitali ama panuliwe ili tuweke maternity kule karibu mashinani, wakina mama wasife tena na mambo ya uzazi. Deche atatupatia wauguzi wale ambao wako nyumbani hawajapewa kazi, kama lazima county iandike waandike ili tuwe na manasi, kila dispensary lazima iwe na muuguzi.